Abahlali boluntu lwendawo eyimbali yase-White City Jabavu eyaziwa nge-Soweto Homemakers bakwamkele ngezandla ezifudumeleyo ukuqala ngokusesikweni komsebenzi wokwakhiwa kabutsha kwezindlu emva kweminyaka behlala kwiimeko eziphantsi komgangatho wokuphila. Olu phuhliso oluxabisa izigidi ngezigidi zeerandi lulandela iminyaka yokubhenela kwabahlali abaye banyamezela izindlu ezingakhuselekanga, ungabikho kweenkonzo ezisisiseko ezifana namanzi nombane kunye nolwaphulo-mthetho olukhulayo ngenxa yeziseko zophuhliso ezingalunganga. Ukongeza koku, kulo nyaka uphelileyo igqiza leendaba zeSoweto TV lithabathe amanyathelo okuqaqambisa iimeko ezimbi zokuhlala zoluntu. Abahlali bathi ukwakhiwa kubuyisela ithemba lokuba ekugqibeleni baya kuba namakhaya akhuselekileyo nanesidima. Sebezwakalise intokozo echichimayo abahlali baseSoweto Homemakers okuyindawo yomlando eWhite City nokuyilapha amaciko asuka kwizingxenye zezwe laseNingizimu Afrika ebehlala khona isikhashana ukukhangisa umsebenzi wabo nebesiphenduke indawo engagculisi nobugebengu budlalubi. Yasijabulisa kakhulu ukubona ukuthi the councillor and amanye ama-stakeholders bakhonile ukuthi bahlangane ba-make sure ukuthi the process iyaqala and kube ne-development ebakhona on daily basis. Dala sihlele la and njengalokho sihlelela sihlele ebunzimeni asikhathazeka kakhulu ukuthi asazi sizoyenza njani, mara sesibonga ukhansele wethu ukhansele wethu uyenzile into yakuthi kuza kuphumelela kuba right. Lo mphakathi uqhube ngokuthi leli ke ithuba elihle lokuthi abahlali bahlomule nangemisebenzi. Well, kubaluleke kakhulu ukuthina buka nje mina senginomntwana sevarsity right now wenza i-3rd year. Selokhu ngahlala la lengcenga la kunzima kunjalo singanagesi sipheka nongoparaffin kanjalo into efana nale. So mangabe sizothola indawo efana nokuthi lokho kwenzekayo siyabonga kakhulu. We wish ukuthi ama-development afana nalawo anga-continue abe khona, Klespread, White City, Mfolo, everywhere kube nama-projects so that i-youth yethu ikhule endaweni engconywana, amathuba emisebenzi abe khona. I'm one of the people abakhulele la abafunde under iqendezelo lelana without electricity, without anything. But we've managed ukuthi siye ekolweni sifane nabanye abantwana out there bangasiboni ukuthi siphuma kuphi. Labahlali abanye babo sekuphele iminyaka engaphezulu kwama-30 bahlala kule ndawo ngaphandle kogesi, amanzi ahlanzekile kanye nezokuphepha. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngise-White City Jabavu. Okanti-ke kusenjalo uceba we-Ward 37 uPapi Chetsanga ukhuthaza abahlali base-Soweto Homemakers ukuba bancede ekukhuseleni lo msebenzi wokwakha ngokutsha indawo ekwenakalisweni nasekubeni kwezixhobo zokwakha. UChetsanga uthi izenzo zolwaphulo-mthetho zinokulibazisa uphuhliso ebekudala lulindelwe, zonyuse iindleko kwaye zihlehlise ukufudukela kwabemi kwizindlu ezifanelekileyo. Okanti-ke ukwabongoza uluntu ukuba luqele nayiphi na okanye naziphi na izenzo ezikrokrisayo kwaye basebenzisane ukuqinisekisa ukuba umsebenzi ugqitywa ngempumelelo. I think the project has been actually going well. As much as we know, in the city we have been having budgetary constraints, but also we've been moving slower than expected. But the project is still moving forward, and we will make sure that the project actually happens at the end of the day. Well, this is likely to be a 3 or more year project, and we are hoping it delivers housing sooner than ever. I understand that we're hoping the contractor and the developer do the right thing, and people are waiting for the housing, which is a scarcity in our community. So yeah, I think this project would actually assist every one of us, especially in the ward, because you must remember ukuthi izoba nemaholo, kuzoba ama-gymnasium, kuzoba ne-tennis court, basketball court, and all those things. Those things need to be looked after because this kuzoba ne-park as well, and we also asked for a skateboarding area for young people. So
these are things that are going to be important for us as parents to make sure that our kids don't vandalize, but also not vandalize, because it's there for generationally for our kids.